Nyuma yawe kuremwa kugwatanira na MCA BAMBUNGE kaunti ya MERU, gavana wa kaunti Kawira Mwangaza nonekete kinya kuremwa kugwatanira na abunge BAMBUNGE NENE kumaja MERU. Kinya nyuma yao kaberene kuoneka kinyage kethania na abunge bakuma MERU chore bubu butambire gukara kagita gakarajara na ndi pathugati gatikabo na gavana Kawira chionekete bubu bwenukite weru ne kinya nyuma ya abunge ba kuremwa gukinya muchemanio ne jure gavana abetite kenda kuthiria mathina jotongeria taja ndetia jamiru undhububu ni bonekete kumata kinyankuruki katikati ka gavana uju na mubunge mpuru wa Buri bairi baba bagichokaniria migambo. Mwandiki wetu Watito Muthuri Muriuki na kumurika na ndene undhububu kiri Gîchunki gya siasa ugorobonarwa. Nyuma ya kura kulingwa kiri kithurano kinene kithiru na atongerie kuthurwa ntuku mrengo kenda nyumene kaunti ya MERU ikarite kairi siasa notu nontu bankuchaniriri kuthaiji amana gucokanira miari katikati ga atongeria kinyana ngukara Nairobi no mbwire nande tutwikite raita wa laughing stock ya ndiguru yonde atongeri baba bonde ndene ya kaunti ya MERU mono abunge mbere banyuwe muma amana ngavana bise ni chihumirite bakiondania uria bariongerete ngavana wa MERU Kawira Mwangaza na bise iji muroto jwasio njwari ati abunge boba tina thina na ngavana na bonde bakethwa be mustari jwa mbere kulitira ngugi mu MERU bare amwe nyumene kiri kiathuga kunyuithia muma ngavana wa MERU Kawira Mwangaza abunge baba bonde ni bariku no mwako omwe barita uge urabakarita ngugi na ngavana bakiwe ukethura kwina ngwataniro ogwo inkwendete no ntunura ugire uteta safari wenka awete na atongeria bonde ba MERU na sisi tutakuunga mkono with undivided support. Tunakupatia support yote uko centroiment ni kwenu, tutakusupport kwa mambo yote yale unataka tufanye mpaka tuone wananchi wa MERU wameinuka. Sisi vile tumekaa chini na elected MCAs na tumekubaliana tutapeleka MERU mbele tukiwa na wewe, kuwa na uhakika ya kwamba sisi tukiwa katika serikali kuu kule juu tuko tayari kufanya kazi na wewe. Na mimi kama mbunge wa Igembe Central naahidi kukupa support yangu na wananchi wa kwangu, na naahidi kufanya kazi na wewe na nitajitolea kufanya kazi na wewe. Tukiwa na huu mshikamano wa viongozi ule uko mbele yetu siku ya leo, hatuna taswisi kuwa under your leadership MERU will grow to greater heights. Nonto bwa uchagura mama, nonto bwa kuchagura gavana ni nani? Na mimi nikiwa mjumbe wa county headquarters na kuhakikishia nitakuunga mkono 100%. Ya mama Kawira, hebu mpigeni makofi. Enda sikiza watu huko, usisikite watu wako ofisi. Ule ameondoka, alikubali kuketi chini na watu wa ofisi, ndio kwa sababu wakati alikuwa anaenda kwa wananchi walikuwa wamejipanga. Angwa kwa mama county tutafanya kazi na wewe. Na tuatethania na utaka kwa nguru. Kiathukike kunyite muma kinyamithikari ntori na rikuona ni atari na udhona Kawira. Tumefika hapa kusema ya kwamba ngavana wetu mpya tuko tayari kusimama na wewe, tutakuunga mkono. Mpuru wa Buri mbunge wa Tikania East ari umwe abunge baria bekirite muno Kawira Mwangaza kiri siasa na kiri mwingi bonania baria amwe kagita kau. Ngavana ni mama uwete mama ngavana wenu ni mama Kawira Mwangaza, tumweni heshima, tumwatireni, tumwikireni au kirimutiania au kirimuyembe na kirimumenti. Indi nandi nyongo yambirie kurita kagita karia ngavana Kawira Mwangaza anyuithire muma na kuya wakanya nandi gakuthondeka thirikari yawe. Miari yaumira na kuwa kathuri murungi seneta wa MERU amana mithikari nturi ni bakwenda nusu ya thirikari iji. Wena ndo bae anabetu tubendete muno. Umo wetu akathuri murungi, onge wetu arenturi. Nabo ibarede na bonge bari wa Kawira Mwangaza kenda bamwetikiria ukuma kero tesaidie Ruto Kawira Mwangaza abaga ile thirikari nusu.
Thirikari gwa mukate nusu, gwa mukate kwata, mukate fundo kaya. Aja neona Kenya nyuma ya bunge baba kulingwa mbisa na kawira omane ati kote muntu kinya umwe ataije ngwataniro iji igetara mbere. Neo ntoboa heshima yaku batwe twakarande nago na members of parliament twinde na tukarende na members of county assembly meru ni eto twinde nikenda tugwetikaniria na tugwatanire nikenda tukuria meru mbere. Na hakuna wakati hata mmoja ukituita wakati ambapo unatuhitaji, tuko tayari kufanya kazi na wewe. Indi nandi mandu jau ni jaremete kagita gakatongeria ba MP batigwatanite na ngavana ikirikana ukanyuma Kawira Mwangaza netete abunge baba nikenda baraniria abunge baba bakirekana na ntububu ini rokere tuonere baruga kuma kire ajumbe bauga bationekana Wajairi nkuchana katika ngavana wa Meru na abunge mwanya mwanya mono wale mbunge wa Central no ekire mangushini litionekene kiarama au kanyuma ikadikano ekire mangushini na ugite Kawira Mwangaza na arigaire muno abunge ba mbunge nene kukurukia mithika ya Minister of Agriculture, especially the women caucus, 47 women paraba chokere no tutwina bwa number of them here. I'm so disappointed that Kawira na warabaringaira thimu na ubaringaira thimu kinyana arua ebera thinera kwanda ngomeru MCS yumenye na linturi kwa ubeja na Nairobi na baba injectire nturi kiri cabinet area kuthithwa ku ontububu aleta machoki na miario. Niliona another one from Central, our own member of parliament anasema I have been calling women telling them to reject Rentore's appointment. Nikamwambia alete evidence hata moja kama si muongo. Kagita kau na Senator Meru Kadhuri Murungi nejite kuwatania mbunge ya Meru na MC amana thirikari ya county iji na mbure members bako ba national ba parliament twina miaboka iri gukumandi nikena tumbo meeting governor na muthiene kwake jite kunjira nkurukia kuwathania. Unaona mtu ni kiongozi wa national government ati anajifanya anakuja kutuliza, akona kibuyu, anasema amebeba kibuyu ya maji ili kuzima moto, na si kibuyu ya maji, amebeba kibuyu ya mafuta ya taa kuhakisha zaidi. Kwa hivyo sasa hakuna kiongozi ati anaweza kudai ati anataka ku bring people together. So many of them have their own interest. Wengine wanataka kuwa governors 2027. Lazima wachimbiane mashimo. Ntubongi busumiritie nikire mbunge mporo aburi. Nenda kwende general aburi. Kirao ni na mtu mwingine hii. Ni makatema. Akiwa na korea kunganirwa kwawe ni ulitingugibwa Kawira. Mporo aburi SMS ile atumete na kampuni ile aretete thirikari na account monkatha iji aretete kampuni ciawe kampuni mwe kampuni 12 uti no timia kurujita kampani kumne yende ne Meru bega beji benda kampani 12 kuma kioni cia kugita wate nikera bathamia mbeca I refused jana ndio nyanya buraba la busia sene botha bukithira ule ndo mbecha bo becheria gatira ho miaka ne 5 urauga witithia nkuru egoro mwana arashia ngwe urangumia kekero ene kegunguma ku atathia bimia biere wabecha uwa witithia nkuru motene uru wakeria mwangi wawe metho ya kwaya kona monyire witia oro vainga thiria meri ethatu imbio mbetia roi ataithia ati mpuru aburi akathura na ngavana Kawira Mwangaza utembisa bwara mbisa muromo achoka omeria akamukuru wewe ni aposto yito ndio aposto amwita aposto kwa wita mtu aposto atatenya muji onda mbota mukuru kwa takayuwa cha kwa aposto oni bila ndingi kwa maana mbemwe kale mukuru wewe Kawira kibagita wa Kawira Mwanga Kawira wa baisu kana Kawira murega ndeta wa Kawira Mwangaza nukwa leo we elewa bu mwekuru kwa takayuwa mpuru hata takayuwa mwenda keke la buti hiyo kite kiraro kite wa kunywa kite wa korea ikere wake na nkobia na ngita mpatho iji ikionekana na urako gwita kaigite kiarama na tugatonyithwa andu ene njire ene tugetithwa mheshimiwa ngavana na ndiro na MCS bawe natigana na tunisa
manto atonise itu tigane atu ona kinya kithira miario iria kirima ni choketwe epistemology ni oyu chumbura kirima ngucini ndindikana iji ciomba kurema kuthira umara parliament au ukona mtu aumara akaria manto yegie Meru na ashuguriki na hiyo ukona ungi aumara akaria katukeja tubucokie ndene no ntuito abutumite tubumarie kaome au bukumara bukeja kwaria bukiruma kawira mwangaza tubucokie ndene parliament bwite bukandiru na kugira twabutumi untu bubu nandi buri arama muno kuringana na ngavana kawira mwangaza gwita ngugi kagita gaka eberete muno atongire bara bathuri ndene akaunti ya Meru na gwita ngugi na chindani bao bagwi mirongo moa 69 MCA bangana 69 murangeri wara mwobo sawa kwena speaker wao rothurerwe wakuthithia mbi 70 sawa kwena MP sikenda bau ibangana baba ije mathabu 79 sawa kwena women rep mwakorora twacanire bakabangana 80 kwena nominated MP omwe bakabangana 81 na kwena senator bakabangana 82 antu 82 bondo kethiro tena there nabo ina ugwita mporo tena bashima mporo akumera ikirikana ntuku inkai maiki makarina kirimiari yawe na ugite we na kuthama Meru na etantire cethara kanithi gitumi Meru itena thiri ya utongeria woningo tware ke komi na yaganda ationere ingwenda kuthama Meru ngavana oko imuthomi njuki ororwa ngavana oku no ororwa ona tuithe orona aramo wecha kwa ibutine ngavana oku no muthomi njuki no gara igaratasi endito ru muthomi njuki ini ndagwerere ndio navanga ndo ngavana neto imuthomi njuki no ntoito aibo tiotothiria indi mwankira nandi kiuria kiria kinene ni ati mpathu cia atongeri ba Meru ciomba kuthirarua riria bukuthura atongeri twabwirite rimwe kiria atongoria batiomba kuritanira na antu bangi na atongeria bangi ngugi na no ukurakarire mweri umwe kana iri na ino ubo kuona gwikarika mantu jaibweragwo very well lakini butathikiria na ndi kawi kathanjuga wichunia na butiwirite kuwa mulimo kabo safe kindogo kenda kagita karaga kinya next time bwerwa uju atibui witikiria atibui na kenda butiringa kura na maruru kana no ntibo kwenda kwaibisha mtu fulani polinge kura bwemenya ubu kuthia bwombo bukarikira miaka 5 bweterete gwichinja wathani bu bubu ni bokenda mantu ya kanisa jatigana please nyawenda kwa destroy tigana kanisa kwangwa kwa antu ba Meru community mporo ntu aburi mtu ngai ngo baringa 20 bila kanta baringa 20 bila na boy kuminandi kiria atongeria baba nukainyia na gukinyira ungi nikenda bakaranthi na baraniria very simple and clear muthuri Muriuki Gîchunki gya siasa.